Ni tariki 25 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2026 na ingo kugwata ogeni kiri nteto chietu cheru themwe ndene ya weru wikendi ntuku kinya withaira kumenya ni mbio yongwa ikithiritwe gikarika kiri mantu jegie siasa na Martin Gichunge netete na mbere na kuibangania ni kenda kuretera mubango juju jwa gichunki gia siasa wona cherungama thaithatu amona nteto iran kureterete ni Yara tu kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Methekale nturi kumeneria thirikari akiwa kinya Meru itina atongeria CS Geoffrey Ruku kumeneria Rigathi Gachagua akiuga ati kugwira laingo ya Kirimara. Njaya Weru TV na Weru FM kuriunga kanisene ya GGV kirendiunga chao mweri kanisene. Na kirege chunki gia siasa tuateka na ndene mawera nejare ya Meru bethirite bagikirwa ni rais kirendiunga chiawe Meru. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiria thaiji ne ntukwira ekujuri na kinya guichithaniria kwa kaulumbo nokia nyuma ya ekarikaria kumakia kumira kanisene ya Witima ACK Yothaya kaunti ya Nyeri. Bobo ne nyuma ya mabisa baukaria bare amwe na kinya bagukari na nguo cia raia kwerekana gutonyera Kristo ndene ya kaniseje na kinya kubaragania bagitumira kinya tiagas ne karikari tigete bainge na ngurario bakigeria kwithro bakimatoka na kinyabo bakioneka kuringika bonene. Caleb Mutembei na Rugonoru. Mpangaratano ni jumirete kanisa ya Witima ACK Interejia Othaya kaunti ya Nyeri aria borisi batomirete tia gas kunyagaria mwinge uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua areku na gutiga Anto na Ana bena kimako kinene. We want to appeal to the international community to come through for Kenya. William Ruto is setting the stage for civil strife ahead of the elections because he knows he's losing. He wants Kenya to be like Tanzania or like Uganda. I want to tell William Ruto, Kenya cannot be Uganda and it cannot be Tanzania. We want to call on the international community who are our friends to come through for Kenya. This impunity by William Ruto, setting the stage for civil war ahead of the elections, must be checked because the people will not take it. Mukaririgete wa kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni ameneretie karikarire na ni akuuga nigiuta tena watho. This is not the country we've been wanting to build, and we've tried to build literally brick by brick for democracy, for good governance, to be a respectable nation amongst a community of nations. And now I call on all our international partners to declare William Ruto a pariah head of state. Akiaririe karikare waziri wa kario wa ndene Nthiguru Kipchumba Murkomen ni akuregana na karikare na ni augite ni auretie Inspector General wa Borisi kuthithio chonkoni bateno kirikana kwendanira. Konge munini wa rais Professor Kithure Kindiki ni athiritwe ari kanisa gicigo bunge kia Embassy Goetsoin kaunti ya Kericho na ni akuuga kwithirwe na ngwataniro no kiri akiuria atongoria kuthiria mianya yao ya gisiasa bagithingatagira watho. Wale watu wa kubomoa awajengi manyumba, awajengi masoko, awajengi hostels, awatafuti kazi, awatafuti SHA, awafanyi chochote, kazi yao ni kubomoa. Wajue ya kwamba hii program ya Taifa Care inahudumia sasa hivi kufikia leo asubuhi wa Kenya milioni 29. 29 million Kenyans are benefiting from an insurance cover, a public insurance cover called SHA. Caleb Mutembei, Weru TV.
Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi ni ameneretie bonene ikarikaria na arua na aria Rigathi Gachagua onekete kwithukirwa kanisene mwentere cha Nyeri. Linturi augite rene thithia ria igua akiuga kuringithania Rais Ruto nario. Ore Linturi ni ameneretie bonene utongeria bwaja Meru aria augite Meru etena atongeria bakumitetera. Tukwinarwa mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi na ariungite kanisene ya Faith Christian Center Mwichune athingatene na atongeria bangi ba kiama iki na barabara uterureganira thirikari na kiaria Linturi na ameneretie tagaria riria kuga mutongeria wa Rigathi Gachagua na kwendaga kuragwa narwa nethirari na ntumo ejekirira Rais William Ruto. Don't continue killing our people. Today there was that attempt ya kuua kiongozi wetu. Watu wamechomewa na kupigwa risasi katika kanisa. Nikukumbusha ya kwamba wewe mwenyewe, tukiwa na wewe na Rais Uhuru Kenyatta kule kukuwa Nakuru, we planned and we said that blood will never be shed in this country again on account of political competition. What has happened? You have forgotten. Tafadhali, ulikula kiapo, nikukumbushe ya kuhakikisha utalinda mali na maisha ya Wakenya. Kwa hivyo live to the oath of your office and protect this country for the remaining few months that you'll be in office, because I believe and I'm convinced that 2027 you'll be a one-term president. Wakongera Linturi na menereti ya bunge ba Meru akiuga ni batumite ya tonyeri nyene buru akiuga etiketi na ugambi ni untu barabariku aribeta mburuka na biashara akiuga nandi ni keritete agwatanite na atongeria bangi kenda bakethira bagichokeria Meru nkuma yayo erete ini ya bunge bau baba ari nyoke ni rabo itanyoka kana nyota utie moyumbe kinyomwe okuma Meru na irongo bwera Meru ibwagiritwe heshima warunga meari manto ya Meru mbere rais aria otiewe no tuibwethe rwanto botheri. Sasa nasikia walipoondoka hapo vetere ate mugutano ate Kimani Ichung'wa ile mburuka ingine ya mtu amekosa andabu na njia na elewi, musaliti number 1 wa taifa, musaliti wa jamii yetu. Nwewera bwana Raimu, hata huyu ni Raimu, inua mkono. Sijui mbunge gani inua mkono. Wewe inua. Yani kabo yetegereje mwanganto bashoka nyumba ndene bamberi okwayira inana banu iliyo bo abayita ranki manoba kale yamedere. Boko na tuatana tutaibu Nkuru Linturi na ugite mubango jwa Rais Ruto ni gwatura kirimari na bunge na akiuga no mwanka bakaregana na untu bobo na akiuga nandi ni kia bunge baba thuri bagweta guturagia marukwa ndipi kendeke na kwa CS Ruku ayumbe bena mira tharaka batura yes irunduni every Friday kwewegana kwewabepte kumau ma MCA niyo yatura ko Meru netherwe kithakiro kiantu so ile rwaro nini rweta kumwani rwero nene kanita yomba huku mazingizo so sisi ni heshima tu tunasema, hata kama mlitudharau unyinyi mmepewa nafasi miezi ile imebaki, njaribu at least mseme Meru sio county ama wa Meru sio watu wakutishwa na watu ambaye wakudharauliwa. Ende watu exposere itwaera ntubo theri na nekyo ntu baraba kuria kiuria
nio answer ikio mithika ati kumama Linturi bare kumakanisene na urathithie mushemano jwa gisiasa Nkubu indi are gukinya kabana na tiktokers ba Meru na Nkubu bala bagushumirite kurungamana na Shariba Jaden mwana ura wa urentu kwekumi ikurukite na mwankira naru atethira akionekana. Linturi na njuri yawe bagwatanira na tiktokers ba umonga gitu kia Boris Nkubu kurio chunkuni kana weru bwege mwana ujo ni atia. Tunashinda kulia kwa nyumba, hakuna kukula, hakuna kulala, sisi ni huzuni tu. Kenya tunaomba uchunguzi ufanywe tupate mtoto wetu. Mwana akoneka kana ateoneka. Amba bana waende ama wasiende. Wakora waende ama wasiende. CCTV footage chibati kwethera chikorrekte to ki apartment hizi no tobe nae. Otengo ge koditheka, ote mantu ya kuendelea. Igotinda koreria family aliko. Sisi ni marafiki kwa hii safari ya kutafuta haki ya huyu mtoto. Na tuko na nyinyi. Na tumeingia hapa ili tuweze kujua na kuelewa ni vipi huyu mtoto alipotea ama stage ya uchunguzi imefika wapi. Nkeripotrande tosha wero weekendi reakwari etwa ni mutuge kare kethira kurigintwa Meru bethirite bakiona kuma kiri thirikari ni mawira neza kagita gwa kagita kuma kiri barabara ndaracha ya nithi na kinya mawira nezange ni ya Meru bethirite bakigambwa na jo ende thina ti mawira nezaza ende thina ni mawira neza kuoneka jate ingitwe gwa kagita. Rais ari Meru mwaka muthiru nethire agikira Meru mawira ne na kinya thaiji arari Meru nethiritwe kinya agika mawirane ojange kiria baingi baguchuria nande nirire ongwa mawirane jaza jaria rais akethirwa akeingia giki ni gichunki gia siasa. Mawirane kuma mwaka muthiru wa 2025 kuma kiri barabara. Kati ya hizo barabara ni barabara yenu ambayo mnaita Kore. Hii Kore nasikia imelete kisirani hapa sana. Hiyo barabara Tuesday, yani baada ya kesho Monday, Tuesday tunaweka kutangaza kandarasi ya kujenga hiyo barabara yenu. Ndaracha nene ya nithi. Muliniambia mahali tutakosania na nyinyi ni Nithi Bridge. Si muliniambia hivyo? Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi. Lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma, lazima nitengeneze hiyo. Tayari tumefanya design. Mimi nimeangalia mwenyewe. Hiyo design iko sawa sawa. Sasa itanyorosha hiyo Nithi Bridge, badala ya kupiga kona kona ndio watu wanazama ndani, tutanyorosha vizuri. Sawa sawa. Ndio hospitali nene ya level 5. Kwa hivyo wewe governor, next week nitatumana wewe upangane na watu yangu ili hiyo hospitali vile umesema tuweze kuiinua na national government iweze kuchukua hiyo hospitali, ndio tuweke vifaa ya kutosha, tusimamie vizuri. Ile pesa unatumia pale usaidie hospitali zile zingine ambazo ziko hapa za level 4 na za level 5 zingine hapa. Ona kinya kithira kimantho giki mawirane kimantho giki thoko icionekene giakwa muno ndene county Meru. Na tunajenga soko ingine 16 hapa Meru. Tumewawekea pesa karibu shilingi bilioni 2 ya kujenga soko hapa Meru, kwa sababu hatutaki mazao yenu ya shambani iharibike ama mkose mahali ya kuuza kwa sababu hamuna soko. Eni mwankira nandi thoko eka Koromoni no yeterike ketho wapatia shilingi bilioni 1 kujenga soko kubwa pale Koromoni. Nyenye mnanielewa? Muthirane tete jonde nandi jera ni mwaka muthiru kagita kana mutongerio mugongo atirimene na Meru kana ari Meru. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Na mwaka juju na juu ria mbere ria we kuja Meru kina mubango jwa mbeu mbithi cha nyota mawira ni ojoja kairi jito cha kirukwa kairi. Na tumekubaliana the next city ya Republic of Kenya ni Meru. Sindio? Kwa mbere ni kumake hospitali nene. Na tumekubaliana hapa Meru tunajenga hospitali hapo. Hapo nimeweka pesa ya kuinua hiyo hospitali ilikuwa chini. Kweta kindrase ya Nithi ila ugete mwaka muthiru mbere jothira
bakethwa bakwambiria na Nandi. Na matatizo hapa Nithi Bridge, si ndio? Hapo Nithi Bridge imetusumbua. Sikizeni, sasa contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa maybe in the next 1 month ama so, ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje, si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Kwa bypass Kathumba ja Meru. Hapa Meru kuna barabara ya bypass hapa. Tunataka hii msongamano iko mingi hapa kwa barabara hii, iko msongamano kubwa. So tumesema tunataka kuweka bypass na tuko na pesa shilingi bilioni 3 ya kuwajengea bypass. Tunangojea mambo kidogo kidogo, contractor akuja hapo. Na kinyanguruki kutambuko kwa barabara nene egitire tembu chuka kutamutiro wa Kangangi kwenda Mwanka Mawa. Watu wanazidi kuongezeka na huku pia barabara iko na msongamano mkubwa. Kutoka pale Makutano tulipeleka barabara, sasa tumefikisha hiyo barabara Marua kule Nyeri. Lakini vile vile hiyo dual carriageway ya kwenda Nyeri kutoka pale Makutano pia tunataka kuweka dual carriageway kutoka Makutano ikuje Embu, ikuje Chuka, ikuje Meru, iende mpaka Maua. Amna bubu tera maingi tatikitale mawirane analika maka DCP kile kuonekana muno kikirigana mawirane jaja baugite jo kumani na ndionga na mawirane jaja jonte mutongiri wa mugongo Dr. William Ruto etho agikira Meru. Itarara ndo tukuona mtu wetu akasongo ya Meru n'urongwako ya kwirantu na batu to DCP tukwira kasongo atiri Meru nirathirire antu bakorongoshwa Meru nirathirire antu batina ume na nontu barabo kuthiata tukuona batina gitumi neteo ke antu ba Meru turenda 2027 tukunengere MCA weka Ameru heshima, MP uka antu ba Meru heshima, women rep uka antu betu heshima, senator uka antu betu heshima, na governor ora wachokia iteyo nesime Meru ara itura. Tutetekeria we ya Meru utura waka State House, watu ikira airport, watu akira launch anga nyumwe wito golf. We ya the following day utura nende tutikira bypass ya kuma Makutano Mwanka Mawa. Bunu urongo itura menyo murongo tuire bungi kabisa. As a party tukwira atiri siasa ciongo nirathirire na rende tweta kukunenkera atongeria ba heshima bara batiretera Ameru urongo kuthuja na kumenya uma mantu jaja jonte Nandi niko na kithira mawirane jaja jakomba kujurua. Mnasema tujenge dual carriageway ama mnataka kutembea na hiyo barabara vile ilivyo? Kana ni jangi takithoja kiongerwa. Tutafute soko ya miraa, tutafute soko ya kahawa na ya maziwa. Faya sifa ya kazi anaendelea nayo, lakini ile simu inatakiwa ni yako kule Somalia, tupeleke miraa. Muvuri Muriuki kichungi kia siasa. Ni kuma kiri rugono runi otukuona kanyaga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia uria minister wa kigina niwe Monica Kathono ethiritwe akiariria kigina gia kaunti ya Meru amwe na kinyotongeria bwa Meru. Thongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithondeki na utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana Kitengela kana Kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV.
Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Equip Africa Institute, the TVET arm of Mount Kenya University, is where dreams take shape. We prepare you through competitive, market-driven programs which include medical and health sciences, hospitality, tourism and travel, journalism, IT, engineering, marine studies and driving. With entry grades from C and below, your journey begins in our Thika, Kitale, Nakuru, Malindi, Kisii and Nairobi campuses. Equip Africa Institute, promoting competence, innovation, and excellence. Kiriotoro bwaku nwethera uri na iroto bia rujuru thongi na nikyo gitumi tukureterete dhahabu yetu. Jojo ni mubango jo gwitithia kigina gyaku ngugi na gwika muthitho kuringana na mibango yaku no kona maciara ja mungana jo mwanka 13%. Ni gutetheria kumenyera kigina, gwika muthitho bwega na gukure kigina gyaku bwega. Ni gutetheria wambiria education policy ya mwana igiciaraga o mwaka ukathomithia mwana waku utina thina. No ujuki investment package rega ciarana itumiroto byaku kutherema na ikeno bikinyanira utina marando. No utonye kinya mubango ni jo retirement kana legacy package ireka gutetheria ukurune bwaku ukenera matunda ja withi bwaku arambete cia kwiga kuritira ngugi uri na theria mathuganio ni untu ni oibangire bwega ibange na dhahabu yetu package narua kenda wagirithia rujuru waku ni untu bonte tonkuruki turingire thimu narua kiri 0724 114 4444 kana 07111038000 kana uriongererwa ngirwa turarure akwe nagwe. Dhahabu yetu package kuma kwa yetu DT Sacco. Save me today, I save you tomorrow. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Karibu Golden Pillar Sacco narua mayogaja kwithro uri mumembo wa Golden Pillar Sacco ne amwena ugatweka mwene Sacco ukaigwatira dividends o mwaka kumane na muthitho jwaku ukaigwatira loans na interest tukwinyiria mubuko jwaku ukaigwatira loans na mainda jana ja shares ciaku iroto byaku bigakinyanira na nkuruki ukona last respect insurance ya chiringi 50 riria watigwa ni mwendo waku kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarure yakwe nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140140 kana uriongera mutando jetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Ngicokera na nteto nkuruki Minister Geoffrey Ruko augite no mwankaro rejo rwa giko rwigike thirikari iria irioka giteneka kiri kithurano twitete na kinya kiri kithurano kia 2032 ringi rugwate mbaru kithurano
Kithure Kindiki gutwika rais wa Nthiguru akiaria kanisani ya World Harvest Christian Church Chuka rukone ameneretie bonene uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua akiwa nowe ugutongeria unthu bwa gisiasa kiri antu baruri jorwa giku. Minista wa ruti wira bwa mwingi thirikari-ini ya Nthiguru ya Kenya Geoffrey Ruku augite chia cia kwibenda na kuma kiongo cia bamwe ba Gikuyu igate makirimara kiumbe kwathukana Mount Kenya East na Mount Kenya West gugatuika West etietegira kugwata East njara kagita gaka. We cannot be politically arrogant all the time. We cannot be politically arrogant all the time. There is a group na sio wa Kikuyu wote. There is a group of Gikuyus led by Rigathi Gachagua who are politically arrogant. Who are politically arrogant. And they fought arrogantly. Kuambia that arrogance lazima itakoma. Lazima tuheshimiane jamani. It can't be the Deputy President of Kenya, Professor Kithure Kindiki, mutaendelea kumuita majina, kumudunisha, kumuita sijui nini, kuona kama yeye sio naibu wa rais. It can't be. We supported Kibaki, we supported Uhuru Kenyatta, we supported Jomo Kenyatta, we supported wewe Rigiji, tulikusupport miaka mbili, tukasupport kwa election, na sahi we demand also Professor Kindiki to be supported by people from Kiambu, by people from Nyeri, by people from Murang'a, by people from Nyahururu and Nyandarua and other corners where hii jamii inaishi. Ruku ariuga bo bokaja kuthina mbere gutire bungitiga Gikuyu batigwe nja ya thirikari gugatuika bakathina mbere guthingata watho na biugo bya mutongoru wa kiama kiregani Rigathi Gachagua. So ndio tunaambia wenzetu wa Murang'a, wa Nyeri, wa Nyahururu, wa Nyandarua, tunawaambia tafadhali, kama mnataka kutoka kwa serikali wakati kijana yetu Professor Kithure Kindiki ndio naibu wa rais, sasa kama mnataka kutoroka, sisi wakati tulisaidiana na nyinyi from 1963 mpaka wa leo, wakati tuko na kijana yetu Professor Kithure Kindiki akiwa naibu wa rais, hatutakuwa na budi kukata hii mlima. Kanichani ya World Harvest kirigichigo mbunge gechuke gamba ng'ombe muthenya we mundhiru kwa mona tongoria kana bunge bara bangi bakirimaga kirimara bariuga Gachagua ari kamata enyangia kenda thikanichani enyangia baba bagaukia ntiga kenda kaugaga ithirikari who are earning from government to be out here and speaking against government, speaking something different. Mimi nikizunguka Mbeere North, so many people are looking for these jobs. You cannot serve two masters at one time. Matthew 6:24. Leo tumeona the same pale Othaya, mahali alikuwa anaenda kwa kanisa, amepepa goons, amepepa watu ambao wako na guns and tear gas so that you can create sympathy from the people of Nyeri and other corners. Lakini sisi tunamwambia namna hiyo, na tunaambia pia watu ya Nyeri ambao tunawapenda, watu ya Murang'a ambao tunawapenda, watu ya Kiambu ambao tunawapenda, watu ya Nyandarua ambao tunawapenda. Sisi kama watu ya Meru, wa Tharaka Nithi, wa Embu, wa Kirinyaga, wa Isiolo ambao tunaongea lugha moja, ambao tunaelewana, sisi hatutatoka ndani ya serikali. Muthia baugite Gachagua na bateri gukuria na ngia yeguru na gutigana na kirimara nontu tayari nonanitie we atiomba kuigua ari mutongoru wa kirimara. Kijana akisaliwa aoe bibi nawe na watoto anafaa kupata hiyo ndindi. So sisi watu wa Mount Kenya tunataka hiyo ndindi yetu tupewe na wenzetu ndio tuweze kuendelea. Mnakubali hiyo? Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.
Minista wa kigina ndene ya thirikari ya kaunti ya Meru Monica Kathono ne akumitie ngugire kuritwa ni ngavana Mutumanto Ithinkia akiuga utongeria bwawe ne bugutongithia na njira ire yagirite ya Meru akiaria kanisene ya Glory Restoration Church iria iri kuna Tetigania Central. Kathono ugite kiri budget ire kubanga ya 2026-2027 mbecha igatengwa kiri municipality ya Mikinduri kenda kuguna nkuruki Banteriu. Akiaria muthenya we muthekanichani ya GRC Ntereche kunateka gita gwacokia nkatho kiri mwene Nyamurungu nontu wa mawega maraithiritwo kimuruthira gita kwegita. Minista wa mantu makigina thirikari ni kaunti Meru no Monica Kathono ariwa ngavana kaunti ino Mutumanto Ithinkia na irutanirite utigira na gukiria kaunti ino kiri mirandi yothi na mbere na gakinya mantu megeni no goti gutwiki bukoneka bwinga ingi. Budget yete Meru nya Mikinduri kenda ina budget yeyo na Mikinduri municipality ni kama vile kuna resources yaka banato mugondaizite iga karete ya kumugondaisa ngo bantu badwa timisha kwa office ka mugondaisa resources ka kunya resources makeda ya ngogere takelita akira ya partners yama hii ya kuonekana 2028 lakini tukona dai tukona yabra awale za kumate ngwata na national government na partners wetu bila demugeze kama ndo tunaomba kwa maendeleo kwa partnership show wa Lubangi. Batenda mtu na mshego, benda mtu atenda mtu wa kulinda siasa bure, benda mtu wa kuondoa ofisi akaya na mpango brako. Focus yake na kiroto kia wiko na Meru ikiendelea. Na hiyo show yetu mno kreko wote wetu tumeleka na kuna taifa kwa tele ya pesa baribari. Ni cashless. Getomi Tinoto ikenda tomba miradi yake ya barabara ya doe hapana kinyagwale ya welfare ya staff na dhaibo kuona alimubaisi diva kwa ndiko kama yeneleo wa ni advertising teka ndio mmoja wa ICD na alibaba leo ICD bakewa promotion ile tukaya kuodura ni owo tukaya kuinganya makuru hivyo tukabana ndio ya focus mno tomba oduranye revenue nyingi ikenda au kubije welfare kwamba kubusi welfare ya staff eto kwa moza ni kwa mtu kwenda togole ba ndio mimi sasa ndio kwa kwenda ahali madhabao ni nacho kwa nini madhabao utewe ya Mungu asohoe ndio hata nikale tuwe Kenya kwa vile ndio monia pone kana nyinyi ndio ni shida isiambie ndio ndio kwa hapo wenda mwitikio kumweka kama maneno maneno Maria anasohoa president wetu kama Arakagitani wa Monica arombete antu ba kaunti Meru na mono bantereche Tigana Central kwebumiria ntereche St Mazimo Mikinduri ntuga Jumatano kiumia tukwata kenda bakeya na maoni megeni na kigina kia mwanko thirikari wa 2026-2027 abona bo tukwandiria process y'injaro ya budget y'injaro ya 2026-2027 kwa hiyo kaburomba tumeleta tarehe 28 na tarehe 29 tumetoa maoni yetu ya budget ya 2026-2027 owondo mwanya ya utererwa Tigania Central tuwatimana St Mazimo. Kiripotera ndo cha weru kuma kanisa ya GRC Ntereche kuna Tigana Central mbeta wa John Ndega. Na kirekuria mwana kiumia gikenda gitari ni kwariria thina ya gukorora. Ndira kwaria mantu jaigie gukora kwa ana gukeja kutha kwi gintu kira gituma ana mono baikwa cibitari ni gintu gitawa cough kana gukora na baba ingi ukeja kuria kira gituma akibaikwa cibitari igukora na ambuge mantu ja gukora kwina gukora gukwingi mono mwana no ndira ikoraga nontu bwa viral no mwana na viral infection igatuma agakora mwana kuno ethero ena bacteria infection chabo tuga mwana na pneumonia mwana no ethero aikora no tuba kwethora ena ibara bibi twetaka bronchiasma ibara bi allergy ketha mwana na allergy mwana no akore no tuba kwethora ena TB na thaiji TB kiriana ingi imono na TB nayo imurimo jungiana bagukwenya TB
na batiko menya kai timbi bajetie na nkenda ikuga uju nkenda kwariria mantu ja timbi mbuge atiri timbi timbi murimo jureo timbi tekorogwa ntu babange bauga mwana kwithwa na timbi kana mtu kwithwa na timbi karogi kana ategi buthuku utegi into ja kiu mwana kugwatwa timbi ana mono babigwata kuma kire antu banene mono ibo bagwatithagia ana timbi na ukeja kwithirwa gwaku kwina muntu karaikora mono na mbuge ujo nonto timbi era nyinge yumanagia mono na antu banene na rira nyinge urethira iriumania na either guntu antu bokara bainyanite antu baingi kana mwana gaita timbi kiri antu banja ukeja kwithwa kwi muntu we kwenu na gukaraikora mono nkurukie biumia biiri kona mtu agutirito akunywa ndawa kunywa moxil na no akaraikora ndingenda kuria atiri antu bau banene bonde benja chietu bokora na mtu na akorete na no e antibiotic ndawa ja moxil no nyute azithromycin nwite tawande kiranda wa daktari chiokora uwe mtu munene na no karawe kora gintu kia mbere uwe uri ugwati kire ana beto bande miaka 5 konde ngenda kuria antu banene please babu bwe kirana baraba ingie ugwatine no ntibobo gwatithia TB please antu banene itwite tuthimwe TB ni utheri na ina ndawa ni utheri. Number 2 ukeja kutha mwana uju agutiritwa na atikubwa na ikwinya hospitali etano askirinwe eta gaitwa makorora muntu kana gatumba gwita makora kagaitwa makora na kuma au makora ja thimwa mwana ategeka netho na TB nukeja kutha mwana gutiritwa rambere raja iri raja thatu na nukona mwana uko atikubwa kibara please mwike hospitali cha thirikari nete athimirwe gikorora nete aringwe inya x-ray kibara ionania tho mwana oke na TB kinge nakyo ngenda kuga uju mwana ambiria gukora aciari tutige kugurira na ndawa cha gukora ntu baba ingi bwitabo kabagure ndawa cha gukora no utikumenya ikibara kina gani mwana nakyo no thoi alaje nayo no thoro ikibara kige omba kuthora inya indimonia nayo no kuthora yomba kuthora itimbira tukwarairia no tugo no kuthora ikibara ki ivairo nayo na agona ndino tire kugura antibiotic na mwana ivairo cough nayo na viral cough itikwenda antibiotic kingi nakyo bamwe betu burita tukagurira ana ndawa icha gukora cyandiki cough syrup ndawa yonde yandiki cough syrup ikaewa kimwana utikijite miaka 2 nonto twana tunini nya tugakora tutiumba gwita gikora twana tunini twa banda awere gutetheria makora jauma makora jakauma na batiumba ngurita na ndina atagukarawa makora jara jaumaga cheta kaigara maurine chaigara maurine chakaingania kibara kia mwana na mukuma au mwana ora gikukia mwana no kiumania nayo na gukundwa cough syrup ki mwana utikijite miaka 2 ko ndingiria kuria aciari bonde atiri mwana ukwambira gukora ukona mwana ukora na arua na akora ruju mwije cibitari etana ategwe ibi utumetho aikora na kuma au akomba kwewa ndawere batikirite na mwana wetu agakura bwega ko please itotige kugurira ana ndawa ciokora chemist. Ntuko ya naru watangazaji ba Kameme na TV ya Wero ne bagwatanirite na kanisa ya Great Gospel Visioners International neo GGV kere mambura ja maromba ne kirindiunga iria Wero ithithagia o mweri ikiriungira makanisa mwanya ne kenda kuigwa ntumiri ya Murungu bare amwe ne nduranirite riboti eje. Kameme na TV ya Wero bagwatanirite na mutujwalea ne bakinyete kire kigongwa na kia maromba kaniseni ya GGV Meru. Thank you, Father, because these children, they will never bring sorrows in our lives in the name of Jesus. Children here for signs and wonders. Kanisa ere gukucherete ya Kristo bainge kuweza kuthatha ya Murungu bare amwe na atangazaji ba Wero TV na Wero FM batego tigeri nyuma.
kagita gakwinira Murungu akristo ni bajokire kanya gweta mbere cha Murungu baunekangete nkoro nekenda bojoreria mobatu jao mwanya mwanya. Bishop Kariuki na wene atigerere agwekira Kristo inya. Hear that in my spirit. There are people that have struggled with things here and there, and especially things to do with their walk with God. Anafanya kazi, anaondoa mizigo, milima, pingamizi, vikwazo vya rohoni. Endelea kunyanyasa, hakuna kitu inaweza kumea around it. Hizo vitu ambavyo vimewekwa hapo katika ulimwengu wa rohoni, naona roho wa Bwana sasa hivi akizingoa, akiziondoa. Na bwatangazaji bona kanya kuimenyithia na kinyago kethania. Today we came as Wero TV and Wero FM fraternity. Naitwa Captain Godi the Patron, nafanya reggae. Mwenda H the pilot, mimi nafanya rumba. Mimi naitwa Dorcas Karia na soma news za Wero TV asubuhi. Na mimi naitwa Maureen Kinya, ninaleta news kwa TV na pia radio. TV ni leo na pia kesho 7:30 na 9:30. My name is Purity. I love God. I'm under his authority and I love him so much. I do to the Rimwe show, wedding shows and kids program. To DJ Tush, mimi ni DJ pale Wero TV and Wero FM 6.4. I've really joined the service, nimejipeana kwa Bwana. Naitwa Winnie Kenyero, nasoma news ya Wero TV Jumanne usiku na radio Monday, Wednesday, Friday. Naitwa Mutembei Edward, naleta kipindi kinaitwa Garwe Siasa and host wa breakfast show from Monday. Unbitoa Martin Wechongi Ondola, naleta kipindi naitwa Chanchamuka kile Wero FM 96.4. Naleta kichungikia siasa. Iko na a very robust digital platform, so wale wako na biashara ndogo, biashara kubwa, we give you room to grow your business. Thank you for this team from Wero TV that they have come to worship with us. Ne aria munini wa ngavana Linda Kiome achokerie Wero nkatho kumare mwitete. Nikaenda kwa Rita, akanipeleka kwa Maureen and thank you Maureen, thank you for supporting me when I was a young girl, but nilikuwa naweza kusaidia community maneno ya kisheria. Ogwe ukarikanisene ku Maureen Kinya, Nteto cha Wero. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Ay, ay, ay. Mutumiria Alex Mutiri uria withirite agichita ni kiroriani aritete uroria bwawe bwege kithurano kia 2027 akiaria ari kanisene awe mushine jomao wa kiroria Alex Mutiri ugite Rais Ruto agachinda gite kia urais kithurano ne kiu ende uria kethirwa ari namba ya ijire rwirone ruru akaregana na mpumi jibo augite bukare tandoa nthigurune akiuga njira ya gutigana na bobone ya Kenya kwezamwe na kurombera there nthigurune. Dennis Mugendi na Ntetweji. Ndire mwanki yo siasa cia kithurano gia 2027 nijuitite nambe na wankana nthigurune ya Kenya na koka ajuka Murungu kuringana kiroria Alex Mutiri wa kanisa ya Ngirori Outreach mushine o maua ni ati ya Kenya ni barombe mono tontumbara no yuke ni kwithwa Rais Ruto nowe agatonya gitini oringi indi uria agatuika namba ya ijiri atitekiria mpumi iu. Wakati nimekuwa nikiombea yetu ya Kenya, Mungu akaninenea akaniambia enda kwa taifa la Kenya uambie Kenya iombe sana kwa sababu ya uchaguzi wa 2027. Kwa sababu uchaguzi wa 2027 Mungu akaniambia kutakuwa
na siasa na kutakuwa na watu wawili, number 1 na number 2. Na number 2 hataamini kama ameshindwa katika ile uchaguzi, na Mungu akaniambia uambie Kenya iombe sana kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ile serikali itaweza kuchukua usukani ama kupita katika uchaguzi iongoze kwa amani. Na Mungu, nikauliza Mungu, nani ataongoza katika nchi ya Kenya 2027 na nchi yetu isikue na vita na isikue na mambo mingi? Mungu akaniambia, Pando, ambia watu wa Sohe atakayekuwa rais wa Kenya 2027 atakuwa Dr. William Samuel Ruto, ndiye Pando ataongoza. Na watu wakubali Dr. Samuel Ruto amepatiwa nchi ya Kenya kwa ile muda atakaotawala, na Mungu achukue apatiane kwa mwingine. Athira Ruto agashinda na kura inyingi muno ontoboka makia baba ingi na baragiwetekaniria nawe abo ne buroria atumi nabu imurungu. Kwa hivyo wa Kenya na taifa letu la Kenya tuombee Kenya sana na tukubali 2027 our prophet 2027 William Samuel Ruto ataongoza nchi yetu ya Kenya na atapita kwa kiwango kikubwa, na watu wengi hawatakubali, lakini msipokubali, Mungu amesema na amesema na amesema. Mkinichukia mmechukia mwenye ameninenea. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Mushine Omaua, County ya Meru. Joel Israel uria ni mutongeria wa Nthuki kuma Tharakani agwetete wega bwa Nthuki kuritanwa mantu jegie mbugita na mathina jaria jezanagia na untu bubu augite baingi baritonya thinene iji ni kwaga umenyo wa kinyiria bata yabo kwa ithiro bakiarirwa na kinya gutarua. Oriu ni agwetete bamwe batonyaga mitugo iji ni untu kinya bwa kuthingatira bura bakuona kana na chomba peer pressure. Rahimu tongere wa Mbeombithi kumanteretia Tharaka Bwana John Israel akirina uritia Mbeombithi baraba ethungiritie kiri onyu na utumiri bwa ndawa cia mbugita gutigiri bakuibebaniria buruna untobobo. Youth Batharaka Nithi, youth Batharaka na youth untukora bali bonde Kenya. Tafadhali kenda muntu omba utuika productive. Nikenda tumba guteithia ntura cietu, nikenda tumba guteithia family cietu, nikenda tumba guteithia migango kinya ino yetu, na nikenda tuigwa twina future ya kunguru the next economy era Africa ego anticipate I mean kumeona by 2030 kana 2063 vision 2063 Africa na ratokaigwa twin drug free na ukegwe tutautumira ndawa cia kurebia. Tafadhali na wasi wana youth tutikegwe tugitumira ndawa cia kurebia nikenda ukegwe twina mathugania magutethia migongo yetu nontu ria tukambiria kunywa into bingi kana ria tukambiria kuthungira into bingi maiciria ni metu maiciria makathu kana tutituka productive na ntura cietu tutiomba uchikaria miyi yetu tutiomba kumikaria ona kana mugongo wetu tutiomba kuchukaria. Ireta njira ya kunyithia ndawa cia mbugita muno kiri Mbeombithi. Israel natariretie muntu agwatona gintu tabangi, muntu agwatona ndawa cia kurebia ta heroin, ukegwa kingiro mianke mingi na ingwitigia youth ukegwibu enunio njira youth tugatiga kuthungira mitugo teno nike muthia tongeria baba Mbeombithi kumanterino cia Tharaka iboritie Mbeombithi barabange gutigiri bakwibungana ikundi bia kubaguna ti kundi gakibia kubathungagira kiri ndawa ino kira urevini ntu bako tuika idol. It's nice bakomba kuga bagi provide rawera na agachunguza kiini bino ntu bakomba kuga bakithungia dene ndawa cia kurebia. It's good bakaira wenya rehab centers bakomba kuga bakiarirwa nikende bagatetheka na nyanyuma nimesha mao makomba kuga magichenchia na barabange nabo bakona yuthi wenzao bakinywa. It's good bakabarageria bakomba kuga bakini maoneria tibo kunywa ndawa cia urebi nontu tibenyangiria maisha mao na bakanyangirwa kiroto kiao. Gimbo kwa yuthi influencer yuthi mwana baba bayo batako banyo bagyo batako menya akio bazara kwa ranyuira ndikia kire ikurigia banywa na ko bathomithia na tukirithom bingi mono biantu alo yuthi bakathomithia bantu babangi ni education tubakwenda. Ngiripotera Weru TV kumanteretia Tharaka Beto wa Paul Gwakabethe.
Mubunge wa gicigo bunge kia Igembe North Julius Taitum augite ari na mubango jwa gutigira kithomo kigukira Burunte riu mono ni untu ni gukurukira mutaratara jwa CBE akiaria augite ni abangite gwaka laboratories ndene ya cukuru cia gicigo kiawe nikenda kuigika kithomo na gutigira aritwa ni bakugwata kithomo kiria kibatere na gia kirasi kia iguru. Mubunge wa Igembe North Julius Taitum na kumeretie ati kwithirwa cukuru imbingi cia Igembe North no ikuthina mbere kuonekana ikireta ampumi imbega na kuthina mbere kurutha abwega akiuria antu amwe na arito na aciari batikathina mbere kurithiria cukuru kana indi kana ne akurara nonto kiraki ni abata ni certificate ya mtu akaumania cukuru kwenda kwira arito betu na aciari betu bila bitalawa ni certificate ile ikuma macukuru te cukuru ni iriku nonto ya thayo kaita cukuru ya Lenjoka. Cukuru ya Lenjoka ni mwe kona ya Ntunene. Lakini mwaka jo aritwa 26 baita university. Mwaka muthiru bahari 15. The other year bahari around 5. Kuka baita bakendabo. Toeta cukuru ya Ntanke last year around 164 baita university. The previous year the number was smaller but impressive. This year 272 Bakaita University. Waita Marire, this year there's also an improvement in terms of those who join the university. Akiuga muno igita arira kithomo ogya CBE na arito abangire nditeni banjirite kuthongira a secondary ende mitaratara yake ni utigira secondary ino cionthe ciena kinya laboratory ne kenda arito babethiro bai bantu ega kuthomera cukuru kwithiro ere ona kinya tena laboratory tu kwa mantu anje yes ya pathways no mono eta sibitari etena ithimi kwa tukawanda koko ne kwa tuchuba toeta nara alabu ya na ithimi sibitari ingi eu cukuru ya na challenge na kambu eringi antu betu itu embrace kithomo Mandela we neo sila yonka mtu ambo tumira ya chinche ndiguru kithomo nikyo sila antu begembe North bombo tumira to asenchi egembe North inge ningono cheka bankura ile inge ogwiranga chiti na maniroto kento number 1 ni elimu na kinya kithomo giotea nakio cukuru ya giotea ya Kaelo aliuga na thete nambe na kumibangira muno nkoroki twite woka hostels ya capacity the 364 learners na witiria no we need more people more than 5000 ndi kwenda kanara na antu itukwandika kinyo ndi kwena andivati no to ora cukuru okura no bwantu betu bakuona ngui titu tukuria cukuru tukiaracia kutuka kinya antu bara kurita ngui i technical nikatuko import kuga kwenda kuwa kwa jumla kithomo kietu kirinjare ninja kuma Igembe North Peter Class Chabare. Mubunge wa gicigo bunge kia Tigania East Mpuru Abore ugite rwangi rwa kithomo gicigone kiu rwambiritie gukara kuma hari gucoka gitini kio bunge ugite kagita kamubunge uria wari gitini kiu mbere au nio kithomo kiethire gikigwa untu bure ugite kwina bata ya gukithangikira. John Thega na Rugonoru. Kaira bukaro mbenga kaita mbunge akaria rwe dhane bati dhane kirasi dhane pasari dhane barabara dhane enala iko akadre nengera imwaka umwe kwegendo lwekyo kwendo keloi aba mnengera ale awira kolo yendo kemwa ko ibi molete ana maka yo bukena ndubeto tano mara kabea itwa kwengere natoro kwenga ibondo kona mekosi ndo totiania wakijere mogwaku amen nakwo kwantu beto angoro bole mbwendete nakatamona babwe na mero community ewatene obeto ne mena babwe angela kutambona babwe tukora maganya na kithomo yatianike bitia kurusha tiania east ya government laito namba lai baba to sinda kwa sinanda solvimenti laito mbere yo tigempendo toto inyuma nabare no ko senti masimo no sikwingi ngomba ntu beto ande kebe ngomba korare ni muntu abanimbi kwa kwingirwa yedra ko mujumbe Kenya muzima wendete antu bawe na wiyeje na nontu bwantu bawe
ni mheshimiwa Mporo wa Bori na Aruna Ringirorwe babu ibuje miaka 5 enyuma aja Mporo wa Bori ora mwekete likizo bote kwerewa manto boega ibuje ne rabulete kana botije u na hivyo kaino to nyamanto jare areko mheshimiwa Mporo atoe nafasi yake lastri kabisa. Mheshimiwa Mporo na officials baki Gomo bairieti, mimi nataka kuabulia kofia non tokere kigerio kia KCSE babwe ora korokirie mwankamero yani karane atabura thidirie magic na adu angoje takiora ya mteje kiebo adidi ande school chenu chia korokiana Beta University ana inyega one day school na ngogeu babu kuona jekeri teketeo Mporo wa Bori kuona hiyo kama school na aragote na limo agenda akabochera mwaka mbega na ara kwa TSC aete mbega kwa TSC agenda na ara ora kwa director of education aka make sure boy na limo kwenda kwa Mporo atete ngweti anie kanana lebo no to kwenda omwira akathikira kelele atubaraba nekero mikidori miaka 15 batia eko dhata barabara chetu cha nyuma ikarioka buriere bangi banekero atiane miaka 5 bayeito vyonda batabyo Nairobi raini wabare bangi na babare to aborona ibo bayango mbetiania ndio kwira mheshimiwa ukira kelele tirantu babonde ibasa isiekwa endelea kutiana kuwe. Douglas Gitonga kiongozi ne umirite werone na gutetera andiki banteto baria kuga ne bethirite bakinyirwa kiringu giao rugendo roro ambiririe nyuma ya kurikia kukumbata muti untu buria athiririe kwa mathaa 50 na nandi kiria arumirite ne kuriungania na county chonde akiariria uchiathi bwa andiki banteto nieje kutetera akichande kibanteto Kenya mzima. Na murungu no mwega indathithire challenge ya kwa gmutiare ya kirwa mathaa 50 na mbomba kwithirwa nkiumbana na nyumene ni nombere gwita county Isiolo na ndeta na mbere gutambia nkumeji na narwo ndithara kanithi na focus ite gwita for 47 counties na tayari nkurikia county 3 na ndaumaja mbitite Embu county kutigira ni nkwaraniria na akariba Embura ndomba kwithirwa nkiaraniria na akariba Tharaka Nithi county tomba kwithwa tukithomithania mantu jamindia ora tubatiri kwithwa tukimenyera andiki banteto ibabatiri kwithwa bakewa gitio bombe kwithwa kinya nkuruki bakewa karia bakongana ria bakwandika ngugi ciao bakethirwa bakitonyerwa na njira ya kanere ngi na gintu kingi mwandiki onteto na batiri kwithirwa nyomba ira pengine chitwandikite chumbe kwithirwa iki turira medical cover insurance nikenda tukomba kwithirwa kinya batu tukita ngugi tutunogwa na gintu kingi turi andiki bante tonkoraniria na akariba Tharaka Nithi bauga andiki bante tibo bethirito be mustari ne jombere kutigira right chao kana mateta jao nija gukinya na mbere kana ija gukinyira atongeria barapa koni kuona ati ni bakuthikirwa na betaga andiki bante toikenda bomba kwa highlight thina chiao na bathithirwo ntubu bwega bakera thirikari bwega na narea bakwenda gukoswa atongeria batumaira andiki bante to nikyo gintu nkuga light chetu ikeja kura kinya light cha mwananchi kwamba kwithura ikiura batu itu tombete kwithura tukiumbura kinya mantu jara jaithi na ja kwamba kwithura tukijareta werone so mwandiki onteto naye wegiteo ninkuromba kinya atongeria betu barabe itine bombe kwithirwa bagika ukaria bokongana tukeja kuona mwandiki onteto akigirwa maiga ya maandamanone tukona mwandiki onteto akiringwa tiangas tukona mwandiki onteto intobia byango gibikijokua pengine ni polisi. Mashabiki
Mashabiki ba timu ya mubira jwa Ngeretha Arsenal kuma kaunti ya Meru ni bagwatanirite na kigongwana na kanisa ya Njotene EAPC kirwa kiri matinda jao za gukiria nthuki mbithi. Mashabiki ba ni batethete mubira jwa maguru na timu ya Ntirimiti Jungle FC barekeni ne kia chukuru ya primary ya Mitone bathithete bobo iri njira ya kureta mwenduki mbithi na kinya gukuria mugongo. Kaki Mutegi na Chekinya. Gikundi gya shambiki ba timu ya mubira ya Arsenal ga kaunti ya Meru bakinyete kanisani ya EAPC Njotene kirwa kaingoba mukira maromba makwambiria mwanka na nyumani bathikieni ni kia Mitone guchetha na timu ya Jango. Twithera turi gikundi an organized group aria tuthithagia charity events, we do charity work, tukathithia other social events jathaina ndi narua kwambiria mwaka twambiria na maromba kanisa ya kirwa EAPC Njotene. Then we have a friendly match against the team ya Jungle Lions. Moroto gikundi giki gutigira bakureta ngwataniro kuma kona chonde chia Meru amwe na kurwa na ndawa chia mbogita na nkuruki gutethia mugongo. Gikundi kigi atu gitureta amwe ya tukuthithia charity work, wash party together kanisa ene jora tukari service na arua, yani gitureta amwe na tukomba go socialize. Our main aim is to engage youth kuhakikisha as much as we are supporting our team irete within confines cha ndiguru yetu nonto tuina one thing ile gutureta pamoja ambayo ni Arsenal, tukahakikisha ndo bara tuina that common interest, we come together tukathithia mandu jaja, we raise funds, tunapeleka children's homes, tunafanya such charity events, tunaenda tunapanda miti at times or with unison ara to support Arsenal. And our intention is to ensure that the larger Meru comes together barabonde to support Arsenal, tunakuja pamoja, then we do some impact to the community. Ituenda at least vijana patikana miadarati betra bajiki engage yake activity at least iko baki busy anda kwa bayeni unyanda wachambogita nau nkuruki turendi guchetha final inge 14 finals, then tuinue kikombe tukiwa na games kama 3 to spare. Our intention is kuinua kikombe kukiwa na games zingine so that watu kama Manchester tuwapatie nafasi ya kupata hata points 1-2. Sure bet Arsenal tukukiria ligi, Premier League netu, sure bet Champions League netu, Carabao netu na FA netu. Gutike tukurekeria Chelsea though tutambiria boyaka lakini tunakuja tu na wajue bado sisi tuko na Champions League nawa na kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera wero weekendi nyukambita gaki Mutegi. Twakinyira muthejwa nteto chetu cheru themwe ngakwendera kagita gakega rietwa ni Maureen Kinya, mwonaniretwa mathithio Purity Richard.